haka we ka jing jia ya tyngkhuh kali hapadeng ka Maruti Alto bat Innova kabala wanra ya ka jing Khlad no ya unongnya ka Maruti Alto bat arngut ki basyong hapo Innova kilaman sau jur kani ka jing jia kala jia ne ka step ka khat khandai trik unai wing haka por sipo siteng e men step ha surok ba National Highway 6 ka bahap hapo ka shnong khat armer ha Byrnihat ha ka ba ka te ka Maruti Alto ka badon ya registration number ML10A nyonot sau khandai kat ba ka te ka Innova ka badon ya registration number ML10S not iwe kabalanya daw Manish Kumar Jha live khandai snem karta katei ka Maruti Alto kadei ka bami na Byrnihat bathumu ban lech umtranga katba katei ka Kali Innova kadei ka bathumu ban kiu sa Byrnihat Henry habapoi ha khat armer katei ka Maruti Alto namar ka jingnya state kala ransit na Shiliang ya ka surok bat kala tanra ya katei ka Kali Innova kabawan na kalyang persya kabala penong ye kitei ki artli ki Kali bakin julor layo jingtip ro ba katei ka Maruti Alto la syong do ba Helen lengdo katba ka Kali Innova lasyong da laingut ki bakantup yu nongnya ha kaba argut ki basyong ha Innova kilaman saujur ya kabala penkit no marmar sya jaka sumar sya Guwahati ki pulit ka Byrnihat Police Outpost masnya jingtip halor kate jingjia kilapoi marmar sya kate jaka bat kila rano yo ba Helen lengdo sya Byrnihat CIC Henry habapoi ha kate ka jaka sumar ki doktor kila ong bau te Rangbah uladap Khlad shuaban poi sya CIC Byrnihat.